Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Chona, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasaya ti nobyo kanyak. Uray na minsan, sa anak akinabil. Naragsak ti relasyon mi, aging gaan napasamak ti banag, adyak pulos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Chona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan ka di taramidom na bigat, Ramil. Apay ko ma, Prenatal check-up ko min no bigat. Kadoon na ko ma. masapol ka di nga da kaduam. Ha? At dalakad ko inton bigat. No kayat mo nga da kaduam nga agpa-check up. E-text mo ni Manang Muleni. Siguradong awan trabaho na dayje inton bigat. Nakababain ngamin ka ni Manang. No iso ka na yun timang kado kanyak. Na. Anya ko matipagbainam kat kabsat mo matejay. Natural. Iso ti asit gam. Uwan ang ada ka nga rod. Awan nga rudwayak. Di mo aya maawatan dayta. O sige, no kasta ti kunam. Anya nga rod ti maramidak. Di kan pilitan. Tama nga no aga patapay. Pasensya ka no si kamanan ti tinaktak ko Manang. Ni Ramil ngay ngamin. Ada ka no lakad na Manang. Kanayon lang nga nakasta ti rason na. Kadwaan na ka kumamot nga agpa-check up Tapno ammo na ti mapaspasamakan ka. No ipilit ko ti kayat ko. Aga pa kami Manang. No kaano mat amasikog ka. Nagbalbaliw mat ni Ramil anobyom. Apaya ka si Jay? Ang mga nubi sila ang Manang. Diyak nga ikan ti kay papanan ti mapaspasamak kada kami ita. Ket no sweet day Jay Aramil idikan ka. Itala ang amasikog ka kas tatyar aramiden na. Ni, siyak samat ti sumaro no Manang. Aywan, sikan nga agpay so ading ko. Ituloy tanton ti agsarita kalpasan ti check up mo. Hello Nanang, nakaawag kayo mat? Wen ata, madanaganak ka anak ko. Anya? Imawag ni Manang mulay ni kanyak itay. Kat nakunana nga awagan ka kano, tama nga no ada parikot kan Ramel. Kat di mula ang maibagakan kwa na. Ni, awan mo ti parikot mi kan ni Ramil, Nanang. Ada ka din ni Ramel dita. Saan pa nga rod ang nagawid, Nanang? Nasaya at matnukasta. Maibagak ti kayat ko nga ibagakan ka. Didak pa kadanagan. Nasaya ti kasasaad ko dito'y, Nanang. No ada parikot. Ibagam adagos ka da kamay, anak. Di mo stressan ti bagay. Nang runa kat agdadagsan ka. Wan Nanang, bayan nyo, tano ada parikot, ibagak adagos kada kayo. Apay narabian ka. Nag-overtime kami manan Masansan mo ti overtime yo. Kasta talaga Trabaho mat dayjay. Saan amabalin nga aramidak ti kay kayat ko. Taad dati bus ko. Diyak kayat ti maikat iti trabaho. Sa anak amamati iti kasta nga imbagam Ramil. Anyat kayat mo asawan? Agpod no ka man kanyak. Ada ka din sa bali kay ayatam. Sipod nga min nagsikugak. Dakkel matan tinagbaliwam. Mangrugi ka man ako nakon. No kaano mo tamasikugak. Saka nagbaliw. Ibagak man lang ti pudnukan ka. Intun umayabulan. Di mo namnamaan nga agawid akpay ditoy. Anya? Aramida kon ti kayat dananan kang tatang. Ikasar kon ni Gladys. Anya? Siyak tinobyam? Ngam sa bali a babae ti kasar mo? Amo mo't nagdadagsanak. Isu nga rod ti kayat dagiti dadakkel ko. Anya nga ti maramidak? Pangaasim tatakderan na kami kumaiti anak ta. Di na kami mat kumatalikodan. Agpakpakaasi akin ka, Ramil. Manang Leslie. Apay ngagsangsangit ka ngay may dito'y boarding house ko. Diyak lang pagaro pa maaramid ni Ramil ti mangisukat kanyak Manang. Anyat kayat mo asawan? Sa bali a babae ti kayat na nga ikalay sa. Anya?
Sino? Jack amam mo. Ngam Gladys ka no tinagan na. Ay, naglukon day dya tao. Sinikugan na ka? Sa ita, sa balit ikasar na? Mabit man laang, taawagak day dya aramil. Da kami tiyag sarita. Saanan manang, adadago mura kanyak no kasta ti aramidem. Kastalat tangarudan. Di mo ilaban ti karbengam. Dahil nga minagladis ka no ti kayat dagiti dadagkal na ngay kalay sana manang. Anya? Hello, Ramil. Sa dino ti ayan mo? Pangasim, di na ko man awagan. Agwin na swastan, Chona. Sana mabalin. Kasano kami tulaangan iti anak ta? Aramida kung ti kayat dananang kantatang. Para matlaang iti pagimbagan tayo. Pagimbagan tayo. Wano pagimbagam laan. Sikamot tan ti makamong agdesisyon para itubing. Anya, kasta kalakanakan ka timang talikod kan manglipat ka na kami iti agbalinto nga anak ta. Kas nakunak itayen. Para iti pagimbagan tayo. Kat makamu ka, noon niya ti aramidam itubing. Makaamu ka maten. Diyos ko. Kalpasan na sinikukan na ka. Sa bali a babae ti kalay sana. Ay, nagpuskul ti pa nagrup-rupa na di aramel. Ada ka no kanyakon. Noon niya ti kayat kong aramidan iti agbalinto nga anak mi tatang. Idi mandam na di alalaki tapnog nakam. Saanan tatang? Kasta lang arudin ti naramid na ken ka. Di mo pala idimanda. Husto tinaiba ka ni tatang mau anak ko. Di mandam. Tapno adda pagnakman na. Saanan nanang? Tatang? Kaat, anya nga ruti kayat mo? Si kalaang ti agsagaba? Ay, saan nga agpakpakita na di alalaki kanyak? Tama nga no dadake sa mapasama ken ko na. Ay agtanang kamot alakay. Di mo na yunan ti parikot ti pamilya tayo. Amok, ama di tiriknam iti napasamak. Ngam, di mo ko maitulaw ka makabasol ka. Ulbod gayam da di aramil manang. Apay, Saan apod no timbaga na kanyak? saan ka maawatan ading ko? Kunana at ikasar na kaday di agladis. Taiso ti kayat dagiti dadakkel na. Ngam saan mo't gayam apod no? Asino mo tinakadamagam? May sa a common friend manang. No kasta nga rod, iso tinagdesisyon amang isukat kada kayo iti sikug mo. Pudno day tamanang. Ay, naimbaglangan. Ta saan asikat inkasar na? Ha? Wana, tano inkasar na ka. Awan lat amok iti lalaki akas ka ni Ramil. Itarayan namat gayam ti responsibilidad na. Manang. Di mo dakdakamatan da dya Aramil, ha? Mangag ko laang tinagan na talagang agtigirgara. Tatang, ipaawir ko manan ti apo ko yo. Ay, sige lang. Di ka matanagan. Tada kami matkananang mo ang mga awir ken kuana. Agyaman ak unay kada kayo tatang. Tauray, may saak lang a single mom. Saan ko amarik na nga agmay may saak. Gaputa adda kayo akatulungak. Ay na, awan na yaman na anak ko. Anak da ka. Saan mo't mabalin aboy buyaan da ka laang aglikrikat? Malasak nga agpaiso iti nakarelasyon ko. Ngam nagasatakmat kada kayo adadakkel ko. Uray, no daduma, nakaungungat kayo. Marik naklata ti panagayat yo kanya. Agrobot ka kidin. Ang mga nuintun madamdamakin eh. Agtadtad matantilwak dito. Kung nagtumit, si kaday tatyaw na. Adda masapol mo? Makiangkas ka ni ti motor ko. Ha? Itulot ka iti trabahom. Iti anya aga po. Wan taawan pa'y mat ti jeep. Ang mga no aguray ka pa iti may nga oras dito eh. Amangan nga noon niya ti panunuton dagiti tattao nung makita data. Awan mat siguro dakas na ta single ka. Single akmat. Kan may sa. Idi pa'y lang agpapapansinakan ka. Di naklaang pagan ano.
Tagwapo mo ti kayat mo. Anya? Ala, umay ka kid din, tapno saan ka maladaw. Itulod kan sakbay amapanak iti trabaho. Agpudno ka man kanyak, Jonah. Agdat-daton ka din ni Lawrence kan ka. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak ading ko. Kwa manang. Ado ti mang ibagbaga kanyak nga itultulod na ka ni Lawrence iti pagtrabahuam. Saan lang kanu ana minsan nakita da kayo? Namin ano kanu matan? Pudno tinadamag mo manang. Kat, agdat-daton ka dikan ka. Wen, ngam, saan mo kumapay adakdakamatan ka dananang kan tatang? Apay kit din nasaan? May karimat ni Lawrence No siyak ti ka, aklo namon ni Lawrence. Di mo namnamaan nga agsubli pay dayjay aramil. At daton magayam ni Lawrence kan ka. Wan tatang. Naibaga na kanyak. Ha? No kasta? Kinasarita na kayo ni Lawrence? Wen. Panagkunayo. Maikari ka din ni Lawrence, tatang? Ay kituan Iso nga aklo namon ni Lawrence. Sigurado kayo, tatang? Wen. Napayagmatan single ka. Nulakit di maaklon na ka kanti anak mo. Ay na. Awan dagas na anak ko. Agyaman nga ron, tatang. Amo ka na saya at tao ni Lawrence. Maikari na jay abaro. Para kan ka. Nagasat kalaunay ading ko. Ni manang mat. When tauray may saka single mom. Ingkasar na ka ni Lawrence. Kan ada pa yan balay na pag naidan nyo. Impatakder na dayjay, idi saan pa'y ada kami, manang. Siyak nga ta. Kaano mat nga ta. Masapol ka di nga agbalinak mat a single mom tapno makabiro kak mat iti Mr. Right ko. Adamot boyfriend mo, mana. Nakababain mat no siyak a babae ti mangibaga nga agkasar kamin. No kasta nga rod, kasaritak to ni Manong. Siya kun ti mangibaga ka ni Manong Christian, iti day nga ibagbagam kanyak. Ay madi aading ko. Amang ano anya pa iti panunutan na. Anyat amom ngay. Amang ano day talaang gayam ti ururayan na. Kumusta ti trato ti pamilya ni Lawrence kan ka, anak ko? Nasaya at matnanang. Ka, ti anak mo ngay. Isumat laang Nasaya at matkarot no kasta. Sa anak unay amarigatan, taadamot bukod mi abalay. Saan kami amakikabkab balay? Iso sa anak amarigatan, nanang. Kunaklakit din no ada isaw-sawang da itilikliko dam. Awan, nanang. Kas na kunak itayan, nasaya at da kanya. Ramil? Sikat ibagbagada bisitak? Wan, siyak nga ron. Anya ter aramidam diti pagtrabtrabahawak. Idi pa'y napalabas at taon na sinapsapol ka. Dito'y gayam ti pagtrabtrabahwam ita. Anya ti masapul mo? Kaya't ko ang makita ti potot ko. Kalpasan ti inaramid mo? Nagpuskul mo't ng tarupang agpakita pa'y laang kanyak. Nakitak dagiti ipupos mo aladawan nyo. Kat kaya't kumot ama-am mo ti potot ko. Awan putot mo, Ramil. Nabayagan alinipat ka, sipod tinalikudan na kami. Amok nga adu ti nagkurangak. Ngamsapay ko ma, tadi mo mat-iimot kanyak ti ubing. Kaya't ko ang makita ti potot ko. Panunutag pa'y. Kat pangaasim, no awanan ti ibagam, pumanaw kan, taado ti agururay at trabaho. No kasta, nagpakita ti ex mo kan ka. Wan manam, Agraraman ti awanan bay na lalaki. jakman amoy ti dayja at tao manam. Kaya't nakano makita ti putot na. Kat, imanugot ka. Saan? Imbaga kapag panunutak pa'y manang. No siyak lamay sa, awan ti karbangan na iti ubing. Umuna ti amin, tinalikudan na kayo. Ita,
Agsubli akas la awan na pasamak. Diya ka muna niya ti aramidak manang. Adalataken ka dahi taading ko. Sikat ti agdesisyon. Tawan ti karbangan mi nga agdesisyon. No anyaman ti amom apagsayaatan yo. Iso, ti aramidam. Saan mo tadakas no ipakitam ti ubing kan ko, ana? Agdwa-dwa ak nga rod, lakay. Ipakitam laeng. Ngam saan mo ko mga ipapabulod. Tamang ano niya pa iti mapasama kiti ubing. Sipod nagpasngayak, awan apulos ti sustento nga intad na para itiputot na. Ala, adangarod kan ka amang ngadeng, bakit? Amukon, noan niya ti aramidak, lakay. Nakapagdesisyon ka din. Wen, No kasta, mabalin ang makitak ti ubing. iti may sa kondisyon. Anya ko makondisyon dayta. Mangtad kay ti sustento. Sipod nagpasngayak, di mo sinuportaran ti anak ta. Kat ita, kayat ko abumawi ka kankwana, no kayat mo amakita. Anya? Oh, adto'y ti listaan dagiti gastos mi, kan gastos ni Lawrence para iti anak ta. Ni Lawrence ang nagbalin nga amana, asaan namot akap-kapin ano. Nagdakkelan? Kat kayat ko abinulan amang tad ka iti sustento. Di ka madanagan. Saan mo't adakkel ti dawatakan ka? Mabit lang. No agsustento ka, makitam ti putot mo. Ngam na saan? Pangaasim, tagdi mon guluan ti biyag mi. No kabutang mo ti responsibilidad ti maysa nga ama, awan nga rod karbangam nga agbalin nga ama ti anak ko. Kalpasan ti panagsarita mi, saan na nagpakpakita ni Ramil kanyak. Uray piso kat awan na ited na para iti putot na. Iti may kadwagon daway, kat napaneknekak ti kina irresponsable na nga ama. Pagyamanak lata iti apo, tanasaya at apadre di pamilya, ti lalaki anak asawaak, kat imbilang na apudpud no nga anak, ti putot ti ex ko. Kat ita, addamet tindua nga anak mi kini Lawrence. Alakastahin ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Chona. Chona agyamanak iting ka panangipatulod iti pakasaritaam. Nasaya at alalaki tinagbalin nga asawam. Ta inako na ti anak yo kini Ramil. Akas pudpudno nga anak na. Ket babaan iti pamateg ken respeto yo iti tunggal maysa. Agnanayon met anatalinaay ti pagtaengan nyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Chona. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.